Blai pi ki perlok para banget ki baya sebentar kan ka jika ni am jangi menta biang kasih tayo sina kong jong katayo ka step ka bakriat ka step ka ba syai kan men suki ka barang ya ka por kan ka step ka saat berkalang banra ki cingkerku yang iwe pai we ngai ko blai ka pliang borom pi kan ka jika ni am jangi menta ka step tingi dua bo blai ku ko do kan ka jika ni am jangi problem dan rekat dengan baru saja sedang nak doakan yang kuat. Ha kerta yang kuat berkon bamsem berkon amen. Boleh try kenal. Hang ni tak step gidan dan ai kena cikai niam kebamai alat yang iman dah kata yo. Kepada boleh sebab hai masem boleh jume hangau nak ai hakipat pasngap yang kena cikai niam. Berkon boleh bukan cikai niam kalau nam tak nam keberom jume nam tak jemetoy jangi we pai we. Kerhu nama kata ya kah, kerhu yang ibu serap, kerhu yang ibu cemeta akan cikai ini. Nipan kene dau Chris try jongi amen. Tengah pembuat komen kepara dan ketian jong boleh nak cetiu Paulus berkot ca kenong rum kenong kaba nyau kasan hadu arpeu. Ngam sempang ya kata kaba ngale, laba ngale ya kata kaba kwa, Henry penban ya kata kaba isi. Tiada ngale ya kata kabangam kwa ngap menjur ba kaan kalong kababaha. Kumta umday mga ubale ya ka. Henry kapop kabachong sa hanga. Naba ngatip bahanga kata kamut ba kadon bagado jonga omdon kababaha. Kajing kwa banle ba kadon ken Henry omdon kabor namar yakata kababha kabang amon ngamle Henry yakabasniu kabah ngamon yakata ken ngale tela da ngale yakata kabah ngamon omde shu mga obale yakata Henry kapop kabachong hanga Kaktin chong utrai. Yesangu yau play. Parabangit parlok beje akan step papan aji kainiam nakatoka sing pule ke besar tenat. Kaba Paulus yuto yulade ke sing im sing Oh ya kabangam sep tenat ya kata ngale. Ya kabangam sep tenat ya kata ngale. Kai kata kabau sep tenat. Klem atatin kadai kopop. Kapop ngim kwa balik ya ka. Henay ngi habe ka pluk si pluk ile ya ka tak kabe ka po so kabe ka po. Pandang la kemi ya ka jang mesem. Are paling ngale ya ka ne ka bangam sab tunan bangam dai ban le ngale ya ka. Te kata ka pandrem yo Paulus palase ka pandrem ya pi ngaru. Kapop ka bangisi kapop ki we bangisi ya ka tangi le man ka se man ka po adang im somar. Tengah kan ya nga ai kan si kai nem hak bede bakal mereka cepeng krek Christmas kajongi. Rastangi ka metala lai tayo. Ngaduk kasih try ba nangkong ba ar balai, minen kasih try balai. Lade ki sutrai lai tayo, kita yo lai tayo, kidai ki sengi peng krek jongi nak meta Christmas. Kajensia ba krau tam hak stri jong ka pertai, hak stri jong Yesu, hak stri jongi bang menget hak Yesu nang buat jongi ya ka bawa in ka yo hal Bethlehem kembali larkel ikaman lapsnya. Dan arti kijing pengkrek jungi nak benta kane ka si Christmas kasi bakrau tam hakai stri jungi. Kawe kijing pengkrek bakan jado. Ni cai kenar. Tang arti yang pada bahala tayo iki beri ke pengkrek kam bakan jado. Kila pen internet ikila tik seking, pen internet iki yang kesem, kila bo iki keluar. Lebo ke internet penrem ki yang kesam jeki war ki sorok war ki dukan ki badi dukan pen internet lepas krek pakan jado nata pada ki yang kesam jeki ro internet ki pilih yang ki beri mata dapat syai krik ki keluar ki jing syai krik pacai akan kesam internet itu krek pakan jado gitu papa krek nak mata ka Christmas penyalam yang itu Christmas badai ka si kemen ka si krau hakai stri jong kebalang mengiki Kristen mengerti ya kah? Cucu ini orang cabar membuka yang ini, kebak tak yang ini, kebak kerem kebak jeng ini.
Kira perkat lan umno ban riam hakasi Christmas la segi bon kama hakabatet jain tenap wat jain wanet ngi kimi pai ki khon jangi bakin riam bah hakasi Christmas kito ki dei ka makan jado sebab kre entah Christmas susu hakin kisi kibriu hakin kisi ban poi wadan ru perkat wat ya ka bam kawai advance Christmas ki khot ya bam kawai ai ku blai Christmas wala ka padai ka Christmas kita kira je kre makan jado bam kre le de nak benta ka jengwan Yesu hakasi Christmas pakai ni ka kaleng processor so ke music ki jarwai tak jarwai badai ba Christmas la ka padai Christmas to kampa kata kali je kre makan jado to wei ko je kre ka ba kam kram Yesu bangi den kre ka dei ka kadai ke cipun krek bahkan zaman sem ni akan duk yo blai hakar kom bahkan zaman sem hakar si Christmas ikan mau history belajar arjar senam mentah watam arjar senam makai no pim jengi habat telehem tkai kata cipun krek bahkan zaman sem ngak ngala ong ye pim ne kala sang lai ta yo kicin ruai ka balang jengi ke sutrai ben kong kicin pun lai tele kan sepang kan ne sutrai ma ar kan sepang kan ne Mending kasi try balar kan sepang kasi pengkre jogi pat nak banta ka Christmas. Prof Yohanes na pambaptis mending na gospel itu ikibreu. Pagade ka suru jong ta ba kap kraba nga itu ipi nga pengkre ipi banga yalam ipi nak banta kata. Ki pule ektianu blai ki cirwai tuwai jongi ki person jongi ha ki jesang yeng ha ki mas ko ide tang ki pengkre pakan zaman sem ki jongi tematang la poa ka batayo ko balai pang sa poa sa ka yo basa atar ka yo Christmas ka jing kali ka long kan nilang amene ngala mai phang no ki pengkre benang kong ki pengkre pakan jado ki bai ki breu pangai manga pi mapi kumnongi pengkre Reki tu ke cepat kere pakan jado, kita belong kita cepat kere pakan zaman sim. Pemikna tu nod jongi, mangal dak mia ada kajing siap tenat, ada kajing kemen panjio Christmas, tiki pau roh kam pakan jado. Berarti dengan kami, ya kam kongsan kemana kau abang akan dikopor, kadai cepat kere pakan zaman sim. Kalau om ni dijual, kita nublai, jual, cepat son. Parkau wei kau santam kebangak pak banyak person akan hastan kecil berkerek bakal tam jengi ketu kecil pule kebau Paulus sukan hakinang rom ukan yaki ukan yalde oh ya kebangal ngaisi ya katangal le kamu umut bukan ya kepop oh ngaisi ya kepop ngai kai pipim le pop ya kata baru ngire sebab kalau perlok pembanyangi kan ya kepop Teman-teman kapan pesan halau kan? Kajing pengkere pakrau tam jengim ta Christmas kadai kajing pengkere bantip ya kapop ban kia naka ban long kuat long soba hangta ngilong gi ba pengkere. Baru barang yetip bangi dei kinong pop. Yohanes saksi benang kong jung saksi benang kong jung nong ibai prau ong baru ngilong kinong pop pidai kinong pop. Kumbang omen ngisi ya kangem kwa badeka ada ngile pop tengi dei kinong pop. Tu Yohanes sukan saya kata bagi dia kena pop. Boong bom dan pop tu tahu dia betok berjalan. Bat ujung sudah benar kong lah sekadai lah dia. Bat yaki wepat. Kayak mengata ke pop. Ipulih kitab Genesis nanau balai weiter lukasan. Ke pop kadai cipen ken hukum. Adam berkaim kalau pen hukum jauh beli boong yaki bat bam tahu sok. Nak baru ke dia tahu tai bat bam. Ulah adong yaki. Anda yang kisah pensau kusut kila bam, tak kila pengken ya hukum jong play. Karkom kejikai jong Daniel lanau balai art kandai. Daniel ongkom le. Kapop kadai jile lendet ika anu play, le lendet ik tianu play, le lendet ik hukum jong play. Baik, man panggil le pop ngile lendet. Kamu ngiklet ngempatiau ngimle bah ngimle kum panggil dia balik kata kadai kapop. Dia kan ni kapor ayam advent. Kadai ya ta bangen ya kali ya perteu ya lade atong ya ken hukum atong ila endet ka anjung ble baruk hakajik tho ju ulanong penang kong khat lai wong kajing bom patiau ya ketianu ble kadai ka jele pop ngiti pe ketianu ble ka kan hangi ka balang ya kom per ka por kam sa mangan pataya pi ka ketianu ble ka wan art pro sa konta kadai ngim patiau ya ka
Kau wei ke jing kan dia juk mementah ki breu ki patiau syu ya ketien blai. Laki pule ya ka, laki serap ya ka, laki alap ya ka, ngabai alap ya pi, atau ngapati ya ketien jau blai. Baru uang ki breu ki bam patiau ya ketien jau blai ki le apa. Hak cutang patamai. Jacob uang kumno man pangim le ke babha, abang itip kan ni kalong ke babha ka dei ko pop. Are hakmat jangi isibun ke babha. Ni sel sibun ke babha. Ni le ngi ya. Ka sebang ya ni ke jing ba. Re im pat kita ke babha. Bagi dei ban im kata ka dei ko pop. Sama kata ka jibum im ni ke bagi dei ban im, ka jibum le ke bagi dei ban le ka dei ko pop. Te ko pop kalau sile haka jeng im jungi, kajale pop jong Adam pat ka im kalahir pateng hangi wei pai wei kajale pop jongi berang ba ngi ai pateng ka ki wei pat ka pop kajale. Te ka jeng wan hi ka Christmas, ka jeng wan hi Christmas ka dei na mar ka pop. Habau Adam ba ka im kilale pop bleu batim sut krei batim ma Adam ba ka im. Tu ong hok sut ngan phai ka bai kan the katakan te kan kha sembah juga unju right ya me pe chen kha je so na do ko tang ban kitab Genesis no ban lai khat san pi pule ka be du khat san chen kha je so de ka de na mar ka pop sembah juga pen du right ya ka bor mu khut pal pen choi ya ka im ba dam ban ble ka bam de pe katakan tingi pule ka kitab Isaiah nang nyau khat san kha no put in your being called Emmanuel. Kamu kadang kadang down jangka pop boleh pak yang put in mansa kacau putih boleh put in to kadang jeng stang jangka jeng put in kadang pengkrek Christmas ini kadang bagian kerja Christmas ini kadang jeng stang kadang put in dah kadang kau Yesus he usan Yesus play kam put in tak baca cetom saya jadi mak kata kadang kau wei kata bakang lat yang ini panem berkep Christmas panem yuk Christmas kababha kadang kau pop Cibun kibai ki bakang la dengi pan pekrek bahan ta Christmas. Ngasimet ke jai tu jonga kerong pong bedon sabat jonga ki khang la denga pan simbenta ka ketien ya ha ke jeleniam pekrek Christmas ha ke posan ketien joble ha ke kita cipun nalade kerong pong pete yang tengki perlok ikam ki jam gi bon kam mentah bagi stang ke do bena Christmas ke poem mata kamit piang sakabai Christmas asakabai ke do bena kan umur kibriu kia bet thong kia bet cikande kecipan krek Christmas kecipan krek bukan jam mesin. Kelam ya pengkrek kasih Christmas yang aku beli Christmas besok EP kam tarai kadon jingsuk nimba yang cimbla pengkrek kan uno kam pengkrek kam julo. Jadi mak kata kau wei kecipan krek bakong santam jongi kadai kecing tip ya kapop bak kecipan duk ya kapop. Ipole haka gospel jong Lukas lenong kasan kat pra. Kun seorang aurea latip balong nong pop ongan hiang ngalen no sipa pan ong mapa yang war kenya nga kum kon cipe kenya nga tang kum weu sekre jong pi kare cipe kare Christmas kare bakalong cipe kare pan tip yer ki jong ki jona cipe kala us ehem David haka sam san pawai san hade boleh pop are ngala le pop kun de threat ngala yang ngala pun la khai me haka pop te kayom advent atau yo balai sesta yo ngendon mentang tu yo ka sutra ban poi ka basau kale ka ayom tip lagi jong juna bakala ba tip ban mi lagi tu juna bakala kata kale ka beton kam ha ka jing im jongi kale sepekre Christmas nda kam ta ki syu le ka ki syu ka memerit ya ka ki syu kan ma ya ka le kam de nak bata jung ki ka buat Chris kam de belong tabakan ma kale belong ka hapan belong do plong snam ya ka ha ka jing im jongi man la ka si Takawai kaba yarap ingi bangide pa pengkrek ba kadai ka jeng penduk pendam ya kilat jongi. Kepulih yang siti penengkong Yohanes dan penengkong kandai. Dan dah pilih pop udun siang penasai uban maaf ya pi. Tak jeng pengkrek jongin nak beta Christmas nak ni advent kadai ka ayam pan maaf. Un maaf yang ni namangi lat ingilet. Yang namangi ngila bakala laduna layak bon kilat akan jeng im jongi. Tem kebaca kedar Yesus lakai dalam he rasan kai ka sakramen ku bu kadai ka sakramen jingkala ka bamut
Pikan mau ka gospel jong Yohanes anong arpel arpo arpo lai. Habang Yesus may pa ni kabayam hakan chikan do jong uyaki hadin ka may pa jong kabay kan tien buong ka jong sok api. Persat masih lo jaki bo yaki pop jong no pin map la map yaki pop jong no pin pansa yaki. Kapamot mo pangkhuy ade ka jong map pangkhuy ngimla ban imsa haka pop ngimla ban imsa haka jong dom jong ka pop ngi pangkhuy ade. Te kayam advent kadek ayam bab kharap tam jeng stang jong kacipen im jeng bapang kre tak bata ka jara ke bedan boram ya Christmas ka bangi sara ke ya ka chen ta ka bangi pun khoi phar ya la de na ka laj ka len na ju naj bakala tam da kum ta yu sia ra ke ya ka chupen chukan ma ya ka kam de balong kum ta ka de balong ka jing sisa reality of life ha ka ba ju suwan long brio hakur pam bakan jamasen ha ka jing im jong ni pule ha kitab Serak itu ikane, yung pikal bahag kalamiat, ale pop arsit. Hak kitab serak lalu benyaw pra, ale pop arsit, ale pop syuk, kalabahan usisin, keno, pi kuat yang ni, ba dekat kalabahan jangi, ni hab kalabahan ni sepoi cakap tong jeng im jangi, hak jeng im memandang kasih jangi, tu kuat yang ni nama kata, bangin long kibril, kaban le pop arsit. Dekat ayam advent jangi kadai ayam bapang kre yang nakata bana ba ngenam le pop chu ha ka jeng em jangi ha ka em man la ka se ka jangi te ha ka kitab serak nanong basan nyo o pat bu teng ban ka la ka bamo pat bu teng ban pa te ka ni ka ayam advent jangi ka ayam bapang kre jangi nakabata ka mta ka jeng bapang kre mta Christmas ngimde ban bu teng ban ka la ka bamo to ya kanya kakapor len po abang kampang ngamcil dia susu mereka ni balong kacang stang kadang stang ya kamata kan advent ayam advent papo Christmas ngin sepeng ngamcil dia kakapor len akabangil pusan kamcil ay susu ya kacang mansu spa no per emjingi dak si cha tom kacang yap jung le pan chwa pan po kacang tom jing yap jung yo chwa ya kacang kayu ucil pate kacang stang kacang per em te usira oi kinam yang ini nama kata wat buteng man kala ka bamon paputeng meneng oi kon sarong auria utang sutip are kane ka bamlong ngan yang no sem david bi ibo bakla wo are la pon yang ka pop la kha ka pop kaino kata ka de long ka sipun kre bakan jam sem ka sipun kre ba kraw tam ka jongi usira bi ko paten men jo ki jundai ongum no ya ki ju ong ba oi ya ki ju wat le ran ban plai la ki jong ki pop wat ban ran ban plai la ki jong ki pop plai ki pop ha para brio plai ki pop ha ki bangisanya plai ki pop hoble te ka bu subu ikasakan men jing ma pop ku ong ma kata wat le ran ban ya plai ki pop para ma pi ke je plai pi ya ki jenaz plai pi ha ki tu badon ka bor ni kabalang kilondok basap ini map ini bleu map ini tenama kata kani ayam advent ngira pang kristiyo menta bandrong ci Christmas ngakan tu ya pigi pat nong bot ukris wat deng sakramen wat pedan boram wat rakep Christmas kem le yesuk baduble klem le yesuk baduble klem le yesuk bar kiprabrio kam dan jumut sulung artificial, superficial orang ketin pare. Ngim ya penyesuk dari baru beli. Jangan kata tu ngin sim kabuk ser. Kau ong serak mentan. Wale ram pelapom, wale asennya kapop. Kau mut le bahano, kaino nak jeng le sini le pop sepi kelabah kelamian. Ya lah kajong im jong pi, ublen kerku kedoi pi, ha kajong im memala kasih kajong pi. Kata kata kajong kere jongi ya kajong ka Christmas ka baap yang ni. Hitip kapop sin pengila kapop kala long no lemelen sin pel ailia ka we kambam long kasabande dehna kada daw pa Paulus milwong ya ka banga isi ya katanga le ngam kwa ya kata banga le balay lemelen la raib la her ka raibi kapop tan rai jo adam bar ka im lahir raibi hangi pangi pateng dan kan kapop jai mei pa ka her pateng ai kon jongi ki i kon jing le jong ki mi pa ki le kata
Jadi kata kada yang ini bangin penkuat ya kena jing long bam jengin. Jadi kata kebangai ko aban kan step. Nama kata tu kan ya pelut kena kapal jengin mata kata ya setia pedang don. Papa kre den aku kom bakan jam se. Ninan dua kam serhem asyik betai kam jelaniam ya bet tong cikna bena. Break tian jong blay. Dan kejeng wit jeng wa kejeng imesim lek penyesok no malade baru blay lek lah. Wong yaki justru orang yaki pop jono film mak lama kamu ayat blay ubaik ukwa yang ban wan pasu. Ipu lek citiu Paulus kinang kolos acbang Ephesus na baar sao blay wong bukan rei kejeng snai. Hai kejeng rei kejeng snai jo ha kejeng kroy ban map yang ni. Ukur sarang auria dalwan pai ukpa dikti bapiar. Welcome pedang boram tu kon ukudop piu kon dah tharai pas abeng ada ding pas salah yang saya meja panu meja saya bisa pa klam kele je ukudop piu ai pan bak je khawai dawai kata sing le ble man bani ban pa su ble ukudop yang ban pa ni par ai ni kata taka songa pianga na makata ko men ko para bangin le bah ka sing im jengi tengah ko apa kut hang ne ko ban on kum ne kadi ka yom Christmas ka yom Advent kedan pekan mau yang ni petip ialah kejong kejenas berkala tekan kita yo sama apa yit kami yit ialah kejong mesin ki kilat kilan bangi dei ban penduk pendam pada biok ke Christmas ke bahasa esok kami yit kejong mesin macu hui let ruwa mden haptip hapakadu pi bat nga sorry nga baru blay bat pi nga ba kibriu bat nga ada nga de dapat subsidi iki bahkan dia kata kajian penyesok war para briu kam dan jingmut kajian ke Christmas lada ni dan percaya para kibriu percaya ini dan kata kena tahu barang sa tahu mata akan tu iki paju belagi pai rungan kemil kajian kemesin tip ila kajian jenas bakla abala tip jenas bakla raino kan mino naki kita kibriu ke barai ngirai pandai bun ke le panrai ji mesin pat ngimrai ngarai balik selong, ngarai balik kasih perlo. Dia bandai dengan mik nak pop ngimrai. Nak kelabahan orang ngimrai. Dan mak katakan dia kata yo, kadai kejeng tip, ya lagi jong junaj bakla, kadai cepat koi lade, kadai ke puak bangen mik nak kata, kajeng elek baman nak kasih kejeng ni. Ban mik nak pop, barangin saya kau. Christmas ke bah, Christmas ke kamen. Ka wal ong menek. Haka kasih Christmas ni aku beli perlok Christmas pasuk Christmas pakemen ya wish ini agi kaat kini kita agi para beri tip adan si sama Christmas pasuk hangasi met hatu ngalir suk bau beli hatu ngalir suk bar para beri hatu ngalir penduk ya ki katu kan diteli ki jing melin bamblong jenga ki bakhang lat nga banyo Christmas ke pasuk bakhang lat nga pengkre kalau meneh kalau meneh pun ki jing khang lat dengi bate yengi peneng ngemiok bandai bangai dia bandai kan mau perlok bije ko kemen kepara ka kam ko santam ka bangi dia bandai ka dia kam jade ba boleh jade ba boleh te ka balang ka start boleh ubah bau angi kilar kan ti poncai kumno ba penyajan yang ibat kumno ban kan abah kalane tik kum ong jakob ya jan ba boleh dia jan ba pi te kini jer ke cepat krek ayam Advent dream ta Christmas kedai kilat ya jan baru belai. Tena kata tu ngedua. Pergi terkam hok ya kini kilat kebu. Ngistapan bahagia cim. Pada bangga bahagia cim. Apa maharu kibai pat. Meneh ke cing pule. Akan mas meneh. Cing pule berarti. Kikan sepang cing long hok. Joseph ulang bahok. Hak kitab Jeremia cing pule benang kong sawan we benang bahok. Akad ini benang ki bahok. Hok hak cing macam berkat. Hok hak tiang terled. Hok kam ke jam hok hak jadi prabriu tekan ka ayam Advent kadai ayam pangi pai kita ki betapa per jong jing im jing ban pen ai long le am ke hok tengin ma kata tong ni Bible ber ko do ini ya kan ke cibung kre tengah ai ku boleh pi ba pung kre ya den ta Christmas tong pung kre ka jerhem ta jing soset mesin boleh ko do ini le boleh sibun boleh ai ni kan ka ayam Advent pung kre le den na benta ka Christmas kebanlong hak alpesan terik mereka Christmas kebanne junam Christmas balik banne habne misal ke pura mereka jingsi kaje me boleh habne itu boleh try kan ni ko bandu wahai memang kata pen kalem yo boleh hak jing bakalam me boleh hak jing im jengi
tak jam dan jam meban ngi tak ba men kar khu yangi yang te sistem kala kan yai pa pangkrean ta Christmas ipa ni kine da ukris utrai jongi amen kabura mo pa barakon bara masi bakoi kumbala long ban kong jumata bar barabo junam la junam amen try don ringkat bat pi pajur khu jong blai dan bo barok pa barakon pa masi bakoi kan her halor jong pi blai sibon blai kor khu ka do ipi